Gicagi-inĩ gĩa Kilimani, kaunti-inĩ ya Isiolo, nĩkuo tũrakora Ashley Yusuf arĩ mĩhang'o-inĩ ya o mũthenya gũteithĩrĩria Fatuma Yusuf Sori. Fatuma ni umwe wa akuru aria Yusuf akoretwo agitungata kuma rĩrĩa atigire wĩra wa urutani. Nilikuwa mwalimu wa ECD, nimejitolea kusaidia wamama wazee. Vile nilikuwa kazi ya walimu, nikienda kupeleka wanafunzi kwa nyumba, naona at least mama amekaa, hakuna mtu anamshughulikia. Hivyo ndo niliona sasa niache kazi ya walimu, nianze kuwasaidia wamama wale wako kwa kitanda. Ugima wa mwĩrĩ wa akuru aya ũkoragwo ũgwati-inĩ, kuna kaingĩ magũmagĩrwo nĩ mĩrimũ ngũrani na makaremwo gũkinya thibitarĩ. Wanaona kama wamenipatia kama mama Ibadho amenisaidia kuwajengea nyumba kama 4, chakula kila mwezi anawapatia hata hawa. Rĩmwe Ashley nĩonaga andũ a kũmũteithia gũtungata akuru aya, angĩ magoka mena wendi ngoro-inĩ no mũhuko ũkarega. Nitaenda kwa nyumba nipate mtu amelala, labda hata hana chakula na mimi pia sina ya kumsaidia. Mama huyo ni mama mwaka wa 87 na amelala kwa muda mwaka 6 hivi sasa. Tunategemea mfugo na mnajua vile hali ya climate hivi sasa wako. Hali ya chakula pia ni shida na umri nao ndo hilo, ugonjwa nao ndo hilo. Kwa hivyo hao walio na matatizo zaidi, kuna waathiriwa nyingi ambao ziko kwa manyumba. Na tondu ka muingi koyaga ndiri, Abdi nĩorĩtie Akenya metĩkĩre gũteithagia akuru ĩta njĩra ya kwĩmathĩra irathimo. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Gladys Wanjohi.